Takrimde kristal zavodundan oşo kriminalдар eylep alışkan. Çoğun işkanalardan bardığın mamleketteki. Çoğun mınday payda alıp gelip işkanalardan bardığında dolyaları olup oturuşkandağı eylep alışkan. Hazır büt бар mamleket kalabız. Mamleket oşordu kolдонот. Мамлекетке в общей сложности приблизительно миллиард 200 миллионов долларов имущественные и финансовые средства алып атабыз. Кечеле бир чоң ишканадан Көлбаевден 10 миллион долларлык 10 миллион доллар финансысын таап чыктык. Мына кече алар чакырып, ошолор өздөрү добровольно өткүзүп беришти. Нак акчасын. Буга чейин дагы бирөөсү 15 миллион доллар өткүзүп берди. Ага чейин дагы бирөөсү 10 миллион доллар өткүзүп берди. Бирөөсү 12 миллион долларды өткүзүп беришти. Бирөөсү мына